ऐतिहासिक व पुरातात्विक संपदा किल्ला व वनगढ या रूपे संरक्षण जयाचंगु किपू डे सांस्कृतिक जात्रा पर्व देग चैते बिहार पुखु फल्चा सत व लोहिटिया मौलिक संरचना डोगो किपू डे धार्मिक संस्कार व स्थानीय सिपिया मूर्त व अमूर्त संपदा धनी किपू डे जोजोलपा जी ज्याजो न्याकामी मीना बज्राचार्य नेपाल च्यानल यानिटी किपू नगरपालिका हेबया किपू म्हासिका ज्याजोले नेपाल च्यानल सोयाचना दिमछित लस्कुसे नाचना बाछी छुक शुक्रबार बहनी च्याता इले दिस होम या नेपाल च्यानलले प्रसारण जिगु ठुगु किपू म्हासिका ज्याजो स्वेगु लोमंगाडी मते अथे शनिबार सुथसिया गुता इले व बुधबार बहनेसिया नेता इले न हाक्न प्रसारण जिगुन सोयादित इनाप यानाचना ठुगु इनाप लिसे ठौया ठुगु ज्यावजो मार्फत किफली जुयाचंगो थिथि थाबा व गतिविधिया बारे जानकारी बिगुजुई अथे किपू डे या त न छि बालक ठुगु ज्याजो मार्फत मसिका दिफै किपू या महत्व पुली दुधैको ख ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनैतिक व थनीय सम्पदा बालक केनाचंगो सक्सिन सिउगुहे खख सम्पदा मध्ये मूर्त व अमूर्त कलाकृति जागो डेग मूर्ति बिहार चैतिया नाप हिटी फल्चा सत पुखो आदिया सौन्दर्य किपू या म्हासिका बीत ताला गुडो उकिन किपू नगरपालिका थनिया भौतिक संरचना या विकास मर्मत सम्भार व पुनर्निर्माण यागो नीति स्थानीयवासी व वडा लिसे समन्वय याना जायना संगुडु उकी या दसो कठ वडा नम्बर 1 या सिंह दबुली चोंगो फल्चा या निर्माण जुया चोंगुडु थुगु फल्चा किपू नगरपालिका ग्वाहाली डेका चोंगो ख थनिया बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति नाय अस्तमान महर्जन कनाडी जीवना अस्तमान महर्जन का जे वरा नम्बर 1 का हमका अले थो जे थो बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति न जे अध्यक्ष का थो फल्चा डेगी परिला जस्तै हुन डेगेला थो 25 ने डेक माउ ख समय अनुसार के रास जोन मिस्त्री मलाउ कार्नैना छो भर्त थिला त ज्यासोर जो चाहिँ उन 25 गरे न चाहिँ ज्यासोर जो थ ज्यासोर जो थो चैत्र लास्ट तक जे सिरेक माउ पनि थ ठोठोनी का चैत्र लास्ट तक सिरेक माका अले थो फल्चा छिटो छुमट दगास जस्तै छिबे थो फल्चा डेगा ढलान लैना टौजल चेट मनो न चना चोबडी ठक बस्तिन ज्या चोजल अले बाजा गाजा मठाउ कान ठन छुन मरो ज्या मठाका तर उके ठाइ जुल 30-40 वर्ष न्या चाहिँ ठने चना चाहिँ डाफा ठाइ डाफराउलाई निन जी मलाई डाफा चाहिँ ठन ठना चाहिँ का आ ठुके छि ठुसी ना चाहिँ ठन झिसे फोन सारा डेगला राज ठन डाफा चाहिँ ठन चाहिँ ठाउ चाहिँ सुट जेका ठुठा चाहिँ सिन्नबु ख सिन्नबु ढाइपुरे ख करा सिन्नबु ठो करा 12 वर्ष मेला नाका विभिन्न जस्तै 12 वर्ष मेला टाइमहलका जस्तै नेटो भेलो जलप्याख जलप्याख जुल मेमेठाई प्याख त ठन है चाहिँ ठन भया चाहिँ देवसको मलाको ठन ज किटिपुरे बागपुर असि माली जात माली नाच न चाहिँ ठन चाहिँ भया चाहिँ असि मयाको चाहिँ मेरा चाहिँ सूर्य चाहिँ मोरको ठन अन्तकले नाब अन सूर्य चाहिँ ठन चाहिँ यही ठन जडी लाना वन नगाटी नि लिपा अले अन गनकिनमा चाहिँ किने चाहिँ सोचेका थो स्थानीय सरकार बेला ज्या चाहिँ करिबला ठन आटाउ खसला आछि मेर सापी डला अपसा पिने मनोडे जना चाहिँ फल्च मेर साप घाटाई मन दक थासा फल्च पार्टी दिएर डेका चौन डोजल ठन्ना पार्टी डेगिजल वो अनुसार चाहिँ जसै छि एक नम्बरबाट अरे छि हर्ष वन चाहिँ डेकाल चौड न्यो निठा सदा डेका चौड पार्टीले ठन कोइन डेकल चोय डेकल निठा ठन जसै बाग भरबे न्यू डेकल अन आछडा डेक्छ सूर्य चाहिँ करिब सिरिन अन कोइ बाग भरे कोइ तनैन छो डेका चौड अन चाहिँ पुमोनी मलाई आठोन चाहिँ उही पुंगे जा झमेन तर जे थो ओभर समिति जा गयो मार रास जेब चाहिँ वही मखो जुल जेसे लहानिया माउका लहानियाले झेके रास छि आथो सार्वजनिक जग्गा जायाउ जुल सार्वजनिक जग्गा झिसे ढेपढेपरी कनेक्सन चाहिँ मर्नी मलाई अले अर्जिले रासन जैबी मिस्त्री टेट जिम त टेम्माला टाइपला टेम्माले भाले बिर वर्ष मन लिची माउ पनि आले लिची माउ आले छुजी रास इबिले जिम त टेभा मर जिम छा जायो देखा अयो फिल तक्न जया चौन ढोका मलाई तर आज सोचे चाहिँ मिस्त्री टेट मेन्टेनेन्स चाहिँ याना चनका किपू नगरपालिका ग्वालीला यादो मलाई वजक मको मेमन बाजे टन हरेक बाजे त जस्तै ठन सुटे स्टेट अफ थाइ बेला नि चखर्च टका मलाई 500
ठेना बिना चाहिँ महिना 22,500 चाहिँ बिउ का मेचा खर्च सुटे थाइबले मनु 1500 जन 20 जना दिया चाहिँ च्याटकिन वाला पछि याबल इमु 2 महिना 2 घण्टा लस चाहिँ बेछे जाटोटा या थन चाहिँ भजन या नाचन बा एमटा चाहिँ सोची च्याटकिन रा खर्च चाहिँ बिउ चाहिँ ढुका थो स्टा किपू नगरपालिका ढाउ आछौ किपू नगरपालिका प्लस 1 नम्बर वडा कार्यालय वो चाहिँ छु बजेट मिराजिन याउ दोजल पर्छ ल्याउ पनि या ढेपठे चौका दिस छुट्टै याउ लम्बको तर पर्छ ल्याउ त्यहाँ मिठाई पटे ढेपया चाहिँ ठन चाहिँ ज्या चाहिँ या पनि चाहिँ याउ खन्दिरा वले योकै पागा व यो पटेला योकै पा मला जसै या स्थानीय सरकार व या चाहिँ ज्या चाहिँ योकै जोल खण्डु मला ज्या चाहिँ खण्ड साना जसै पार्टी निर्माण यो पनि ज्या चाहिँ योको ज्या तर छुनो चिज दक्षाना जनता खनि पनि ज्या चाहिँ वो चाहिँ ज्या मजने गर्न जनता खनि पनि जा छौ दक्षाना खनि पनि जा जसै हस्पिटल जिम्मा हरेक चीज या त जसै रोजगार विषय लियापटि ख वो छौ ज्या नआउन ढास एकदम भालै छ चौका मलाई वो चाहिँ ज्या चाहिँ खनमर्का जनता चाहे जो ताइपटि ला छु ज्या स्थानीय सरकार आठो पार्टी बाटो निर्माण जल मेमो ज्याटो चाहिँ ज्या चौले एउटा डोजल जस्तै पोखरी ढेकल हरेक चीज ढेका त चौलो मला वला दुहे जल उइटन आपला मेमो ज्यादियो छ मेन्टेन्स ल इबिउ या न्यौ पनि चीज ल मको झिसेन मागान या न मन जसे बाजा बेजा सिनेउली न चाहिँ सेना छु आवश्यक जल लगा ढासा अन सामान्य बि पनि ज्यात यो टाक्न जो चाहिँ मन मेमेठा न ज्याजो अन जो थन छिडन मल्लगा ढास वा झिसे बि र दे पनि जसे नगरपालिका आशासन चाहिँ दुखा न्यौ च्यानल हेर्न एक कसरा धन्यवाद थज्यागु महत्त्वपूर्ण ठाया इतिहास सम्पदा व संस्कृति मध्येको राष्ट्रिय न्याय टस्या भइमखो देया म्हासिका दैमखो उकी किपू नगरपालिका धन्या कलाकृति सम्पदा व मौलिक परम्परा या संरक्षण व संवर्धन याना माकठ भौतिक निर्माण या ज्या याना छुकुटु ठुकिया नाप्नाप धनिया मनोटे त धनिया विद्यमान मौलिक संस्कार संस्कृति धार्मिक व ऐतिहासिक सम्पदा टेकु बारे भाठुका ठुकिया संरक्षण संवर्धन व अनुसन्धान यागु नीति स्थानीय सरकार व वडा या कार्यकर्ता त जाना हपा टिब व गुहाली याना छुङ्गुटु ठो लगाया इतिहास संस्कृति व सम्पदा या मौलिक पन लिङ्गा टे फट ढासा जग पर्यटन विकासे युक्को गुहाली जुवनी ठो ठाया महत्व दै किपू या म्हासिका लेना छुनी किपू या म्हासिका लिङ्गा डेगु नीति जन निर्वाचित सरकार वेडुङ्गा छुछु जुल सगौता सीके जिबी जब जनप्रतिनिधि जिया चाहिँ ट्याना वे ढुङ्का गु कार्यक्रम त चाहिँ ठनियो समस्या त डु ठनियो चाहिँ या माउपट्टि ज्याट डु ठनियो गु केसमा चाहिँ पुरातत्वकै हिसाबमा पौराणिक हिसाबमा चाहिँ गु ज्या माउपट्टि चिजसँग चाहिँ उकै त सुरी चाहिँ प्राथमिकता चिजसँग बिहा वे प्राथमिकता आधारले चाहिँ चिजसँग ज्या यक्कु जैनो लडु यक्को जैनो मटेले न चिजसँग चाहिँ ठन जो चाहिँ नगरपालिका यो चाहिँ वो वडे समन्वय न चाहिँ ठो तीन पुखु खासी बजार यो तीन फुकु मटेले न चाहिँ सु फुकु मटेले न लाभ फुकु पूर्ण रूपमा चाहिँ चिज तयार जिनला छु भित्र जग्गा चाहिँ लाइट यो जग्गा व्यवस्थापन बागदानी अन चाहिँ ठिकै या डठु फुकु यो भी फुकु न चाहिँ पुनर्निर्माण यो सो क्रम चाहिँ चिज चाहिँ फर्स्ट चरण यो चाहिँ ठो डाँसी अपाटक दियो जुल सेकेन्ड चरण यो चाहिँ हाना सम्झौता जिनुल उके चाहिँ चिज चाहिँ फल त तयार ठुपट्टि ज्यापट्टि ठो चरण ज्या चौडो ओठे नटो आठ न ढल निकास यो चिज ज्या नाच्नु डो ले चाहिँ लयो गोक ले ढलानिया हो अठे नटो अपासियो सिएन चाहिँ लोटी सिउ ब्लकमा सिउ गुपट्टि ज्या चाहिँ छेसँग ठुकेसमा नाच्नु डो उही साथसाथै चाहिँ छेसँग चाहिँ ठन पौराणिक हिसाबमा चाहिँ या ठन हिर्चफ चाहिँ गु पुरातत्विक नाप समन्वय ना चाहिँ पुरातत्विक आर्थिक सहायता चाहिँ छेसँग हिर्चफ यो चाहिँ कोही यो चाहिँ गु हिर्चफ उकेटा चाहिँ छौ पार्टी अहिले गु भूकम्प चाहिँ 72 साल भूकम्प चाहिँ भट्के जो महादेव मन्दिर अहिले ऊ हिटा गु लोयो हिटी ऊ लोयो हिटी चाहिँ छेसँग पुनर्निर्माण चाहिँ ठुया 2 वर्ष भयो छेसँग हेर्नु उके चाहिँ झिउ नगरपालिका विषयमा चाहिँ पुरातत्विक यो चाहिँ गो विभागीय पाखे चाहिँ आर्थिक सहयोग दो त छेसँग समन्वय न वो कार्यक्रम सम्पन्न हेर्नु दिनु ओठे नटमा चाहिँ ठनियो चाहिँ निर्माण सवाले हरेक चीज छेसँग समलेरका आँखा छेडेका छन् दो
गो आँखा छे चाहिँ ठाउने छिस आर्थिक बजेट चाहिँ छ 18,50,000 छिस तयो खट्टा छ उके पुमो कार्ने न ठुसी न चाहिँ 18,50,000 तया न उके चाहिँ कार्य सम्पन्न जुइ मको स्थिति लाउले चाहिँ ठुसी हान चाहिँ मेउ पाखे यो बजेट जो गो एरिया लाउ पनि बजेट 5 लाख ठपाइना चाहिँ छिस चाहिँ 23,50,000 यो चाहिँ तया चाहिँ वो पुनः गो योजना यो एस्टिमेटिभ आधारले चाहिँ गो उपभोक्ता समिति बेरे या बाइक मेरो चाहिँ छिस तया चाहिँ ठुसी चाहिँ वो पुरा याड्यो चाहिँ आँखा छेड्यो पनि गो आँखा छेड्यो जे टोले चाहिँ नेवा संस्कृति कल्चर लागि चाहिँ गो बाजा सेक्युपट्टि सिन्युपट्टि अहिले अन बाजा त डको संरक्षण याना तयाटपट्टि ठायो नयाँ आँखा र काटाएका वो आँखले चाहिँ सुनाना छि नेवाटे चाहिँ सेक्युपट्टि सिक्युपट्टि ठ्या चाहिँ बाजा कल्चरल अनुसार चाहिँ छिउ बाजा इजा मिमी हाल्योपट्टि यो सेक्युपट्टि ठ्या चाहिँ वो आँखले झिका ठुङ्कुनेला भ्य चाहिँ छे जुल छेटको डो छे एकदम साँगुरो जिया उहाँले चाहिँ अहिले दोस्रो खँचो लाग्छ साँगुरो जो छौ ठासेटो दोस्रो ख मस्त चाहिँ गो छे चुनिपि मस्त चाहिँ चिटिपि मस्त आँखा बुनिले चाहिँ गो बाजा ठ्याबले हरेक चिज डिस्टर्ब जो गर्ने न सुन छे त वो चाहे जो न चाहिँ सांस टेफैमुको परिस्थिति चाहिँ छिस सार्वजनिक रूपमा आँखा छे चाहिँ तयारी न वो आँखा छे ठुसी पुरा जो ओठे नटु ए लेक नटु चाहिँ फुलाउने छौ चाहिँ गोको फुखु चडो वो फुखु चाहिँ न चाहिँ पुरा चाहिँ डाछि अपाटे चाहिँ संरक्षण याना ठ्यो विभिन्न कार्यक्रम त छिस यानो दो ठ्योगा ठुलियो कार्यक्रम त वैसे न चाहिँ ठन डिखुरियो गोख नैका वो चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 वडा वो चाहिँ 3 नम्बर वो किर्तिपुर नगरपालिका 3 नम्बर वो 2 नम्बर नप समन्वय जोरे जोपट्टि चाहिँ गो फुले लागि चाहिँ ओके न धेरै यको प्रयास या ढुङ्का न ठुसी चाहिँ झिउ कार्यकालय चाहिँ उइटा वो कार्यक्रम न चाहिँ ठुसी फुल चाहिँ वो फुल न चाहिँ फुल निटिपट्टि खण्डो ज्याज्या चौँडो रफ्तार ज्याज्या चौँडो लास्ट चाहिँ छिन्नु बोलका ठठेन कार्यक्रम उज्याउन चाहन्छु ओछु नागा हिटी छिठा 3 नम्बर वडा चाहिँ लो हिटी निठा दो छौ चाहिँ वो पुरा टटिक या त वो नागा हिटी दियो चाहिँ वो छौ ठा चाहिँ गो हिटी नाप चाहिँ झी ठएन मच बोले चाहिँ गो वो हिटी ल टोन्यो मोल उन्यो अले डको याउ पनि अन मिटाउन्यो ठ्याक हो वो नागा हिटी संरक्षण चाहिँ गो चिज त चाहिँ संरक्षण मजुया चाहिँ एकदम चाहिँ फोर जुया चाहिँ झार पाटन डको जुया चाहिँ ठुसी चाहिँ ठाउँ छिस महिना ठुसी चाहिँ वो बजेट चाहिँ 5 लाख बजेट तया चाहिँ छिस चाहिँ वो नागा हिटी त चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ छिस यानात्नु दो उकै न लगभग चाहिँ बछि मइको चाहिँ छिस डाँची अपन तया चाहिँ वसिरे काटो यो पटे खण्डो उकै यो समस्या छुजुर लाग्छ गो नाप हिटी मड्डीको लव यात्नुपट्टि दो ठुङ्क्ने लव खन्मरो कारण चुन लाग्छ वो हिटी गोख मुहानी पाखे चाहिँ कृषि जेपी मनाउँछ टर्कर खेती पिन्छ चाहिँ 15 वर्ष यो बिचे चाहिँ गोख सरकारी नगरपालिका चाहिँ कर्मचारी त्यसो बितेले जोबले चाहिँ उइटा संरक्षण या लोकल चाहिँ उले वास्तवमा हिटी ल मराल 28 जुया चाहिँ काटेन वो गो खेती एपी मनाउँछ चाहिँ वो मुहानी त डाइभर्स चाहिँ कृषि पाखे चाहिँ छ वो मुहानी त कटाइना यंका टोकन अब वो कारण न त उकै त छेसन छैन वो हिटी नब टपिङ के गो ख मुहानी त चाहिँ खोज्ने टेना चाहिँ हाना छेसन चाहिँ वो मुहानी त यथावतै रूपमा चाहिँ छेसन कया चाहिँ हिटी ह्याके रियोपट्टि छिउ कार्यक्रम योजना अनुसार वो देका तनौडो तर वो मुहान न खोजे या दइ वरियो हाना वो जग्गा छ वो चाहिँ धाठा डाको नास नापा पाले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सुन व्यक्ति चाहिँ वो ठाउँ बि चाहिँ टेक बियाटौपट्टि खण्डोगा पूर्ज यो आटारे हरेक चिज आटारे सो खट्टा छ वो व्यक्तिले ला तर झेसन छैन नछ यहाँ लिको वो न्याउ मी जुया हमले लोकल मनुटेसन मी सूर्य आपले चाहिँ अन ठासे चाहिँ पिनिपि जे गोख लोकल लगा थासेन चाहिँ जिउ नेवा सुयान भिन्ने है चोपी नेपाल टेसन या त उकेटा चाहिँ वो हिस्सा चाहिँ छौ किस्म चाहिँ कब्रे याना चाहिँ हिते मरे केडीपट्टि जी याना गर्ने जिगो जगो ख जी मरेका छोरी ठेना त जला तर उइटा छौ किस्म चाहिँ झेसा थन सटा छौ किस्म उइटा ठकेका कने उइटा हान वहाँ चाहिँ बिमुखो ढेपट्टि खञ्जला छ उयो चाहिँ यहाँ मिसवाले हरेक चिज सवाले पुरानो नापान है डोपट्टि हिटे त संरक्षण या उडीपट्टि जला तर वहाँ वेकन चाहिँ छ अझ चाहिँ हिटी त साङ्गुरो या उडीपट्टि खञ्जला झेसा फराकिले या उडीपट्टि ख
फरक छुजुल नाछ वेकन न्याना के टुटु जी वेकन चाहिँ वरिना पसमुने ना ठुकेसमा याव खता छ छौ उठा छ जी तर अन छुजुल नाछ वो लोन एक्सटेन्सन जे आउने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ वो हिर्च लाउने जी वो चाहिँ गु न्यामेसिटा चाहिँ अझ चाहिँ 1.5 फिट 3 फिट धेठेना त उखेउना चाहिँ लैट हिर्चिटा फ्रित छिस उयो मले जितको नापि सेना फ्रित हिर्चको फरकना चाहिँ ठुकिटना छिस टोटा चाहिँ वेट संरक्षण यारो नापा नापा थनिया स्थानीय मनुट मोलीगु याना जोंगु खसा उचित संरक्षण या मफुगली धनावनी टेंगु हिटिया त संरक्षण यागु ज्याय त छि सक्सिन सुबा बिहेमा थजगु ज्याय त छिसन हपा टिब व गुहालियामा थनिया ठ्याबा व सम्पदा त संरक्षण व समर्दन यागु भाला सरकार यागु जगमकु छि सक्स यागु न दायित्व ख किपू नगरपालिका एनाजोंगो ओडा नम्बर 1 व टिने जुयाजोंगो भौतिक निर्माण बारे जानकारी बिरुङका आपल्ख दिपाज कका दिपालिपा जोनावेगुजी क्वाचो देग अर्थात् उमा महेश्वरिया बारे छगो रिपोर्ट दिपालिपा हाक्नस्क लस्कुसेना छना नेपाल च्यानल यानिटी किपू नगरपालिका नेबया किपू म्हासिका ज्याजो छि सोयासना दिगुडो किपू या वडा नम्बर 2 या क्वाचो देग अर्थात् उमा महेश्वर या देग या मर्मत सम्भार यागुज्या जुयाचंगुडो दक्ले तजागु था अवस्थित जुयाचंगु उमा महेश्वर देगया बारे छगो रिपोर्ट निवेदनागुडो सोयादिस किपुया वडा नम्बर 2 या क्वाचो देग अर्थात् उमा महेश्वर या देग या मर्मत सम्भार यागुज्या जुयाचंगुडो किपू डे छग तग्गोगु छागु ढोया डाँडा देउने अवस्थित जुयाचंगु देख किल्ला चाहुलाचंगु किपू डे या कुल क्षेत्रफल 14.76 वर्ग किलोमिटर भूभाग डु ढासा पेबे छबो वन जंगल डु ठुगुठा समुद्र या सतह सोया 1284 निसे 1552 मिटर चुएला किपू डे या पश्चिम भागे तक्ले चुए डाँडा आकर्षक या केन्द्रबिन्दु जुयाचंगु प्रसिद्ध डेग धैको उमा महेश्वरिया डेग ख ठुगु डेग डोगो ठाया त स्थानीय भाषा क्वाचो डेग नथाई ठुकुया अर्थ क्वाठचो अर्थात् दक्षिबे चुए तया डगो कोटिया डेग ख पूर्व पाखे लो या ट्वाट्ल था हुने ढुङ्गा ठो डेगले ठिने डेग या जख किसिडु किसिमे मनु या मूर्ति डुगुली ठो नापा नापा या जुजुजुइमा थैको अनुमान न याफो अथे किसिया न्ह्योने या टुटी यच्छे या त नुया त गुडु वया चुए कुबेर व भैरव या मूर्ति डु अनोचे उमा महेश्वर या मूर्ति डु थनडुगु मूर्ति त मध्ये दक्षिबे आकर्षक व बालागु मूर्ति उमा महेश्वरियाको ख उकी ठो डेग या महत्व वास्तुकला या दृष्टि तस्क चोजा ठोगु डेगल स्वेबले सोनी गया दृश्य अतिक आकर्षक व मनोरम खनिडु अझ मौसम बालाइको इले हिमाल पहाड जगमगो विश्व या तक्ले तजागो हिमाल सगरमाथा तक खनिडुगु ढापो थनिया स्थानीय पिनेगुडु थजागो ऐतिहासिक व महत्व जागो क्वाचो देग या निर्माण नेपाल सम्मत नेस व नेन्याद अर्थात् विक्रम सम्मत छिन नेस व छिन निरे निर्माण जुगो थैगु ख थनिया सिजपति सोयातगुडु उमा महेश्वर या देग या ढोका जौ खव व टुनासी अस्त मातृका व भैरविया मूर्ति तनदु उकी ठो डेगल फलाङ्गो तान्त्रिक पद्धति या त नालाको या टगु थैगु सिडु थनिया वास्तुकला व मूर्तिकला या विकास लिच्छवीकाल व अनलिपा मल्लकाले आपल शिल्प पक्ष या उन्नति जुलदैको प्रमाण या रूपे थन विद्यमान वास्तुकला व संरचना जुयाचंगु मूर्ति पाखे सिका क्याफु उली फुला इतिहास डोगो ठुगो डेग न 90 साल या त पख्याच
व वंगु विक्रम सम्बत 2072 साल या तफुका सन्तक छुहे कथया छिटी मजुगु ख थनिया स्थानीय पिनिगु दु तर थौकने ढासा ठुगु डेगले मर्मत सम्बार या ज्या जुया जोंगु थनिया छु तली व सी चना पाठ जुया जोंगुनी थली हिला नुगु टेगु रंग रोगन यागु डेगले फुया वया जोंगु ख्या फुया सुचुकुचु यागु ज्या जुगु थो ज्या त किपू नगरपालिका या आर्थिक कोहाली दिसे स्थानीय व व्यक्ति तजाना यानाचोंगो खन उपभोक्ता समिति नाय जित बहादुर महर्जन कनाटिल टोन है घांगी पिका सफाईगा ठोरंग रोगन ठो आदमी तेगु ठो फुका ठो डेडा फुकरंग रोगन तया जब नगरपालिका 7,72,000 दाबी उके न मगाथे त नगल को जैना त नगला ठो डलिन दिलिन फेरे याओ ठो फुका ठो उपभोक्ता समिति छम अध्यक्ष जिज्यात नगला आ ठुन्नी पि मनोटा का झि दाजगी पि फुका ग्वाल क्रिया झि जैना त नगला ओजोले ठो ज्या सिलेक्टर न उखन मियार फिरंगल 60 टा उखन 29 टा टाकट गला आदमी जादु आ ठो आदमी मियार थपाया माउदन फुजोली ठो ज्या या थकत नि गाकुली कालगोर मर्याद नि आकुली रंग टेटा चे ठाउना झै पिला त्यसको माल ठाकुनी माल ठाकुनी आते धरसान सिन मोडोली ठाकुनी ठो फुटी चाहिँ ज्या ढिलो जुल ढिलो जुसा आसिराका बिमा लगा रे 8-10 दिन सक्ने जाना जैना जनो दनिका आज चाहिँ थोरंग कटेर चिसो मन पट्टे मुझे हनुमान ढोगाई म अमृत साकिराम इन्जरी के नेना डेटा कुनी मुनि टेमा रंग टेमा त्यो चीज नेना इमो सलाङ सारो चीज थोरंग टेका रंग दिउ चीज यांगु वांगु पाना बालाई मखु र त्यो डेटा थिने टेमा गरे उयो सल्ला न जयका जयका थोरंग दिगिन लुकिन ते आइगु त्यो उटोल दिगि ते आइ म कि इमो पुरा टटु बिवायो क्वालिटी हिसाब पनि थिसङ रंग ते आइगा अतै त्या सिरेका डल्ल आठो डल्नी छ फेरे आ बाइनी टोले छौ टजना त नि अब टो जाय त न पट्टी बेला नै ड्यामेज गा हालत छिया जन टोले त्यो छौ टोला छको सिबा छौ का पट्टी फाटा अब उसको न डेक बाइनी आ नगरपालिका सुराइको किटिपुर नापो जुला आन्दोलन बेला गौठाना सम्झाइको सिस्टम गन पाङ्गे पि छन जुलुसुनात नि बेला 36 साल 46 साल जुलुसुनात नि छन पुलिसै गन चायो लगारा छ गौठाना सम्झाइको जब ठो डेको बेला गनो सिकुटुना लाटला छियाले वो गोंटो जाबला उले आवाज मोलका अब गोछन नुटे माउ सुनाना पल मयानी आ उते पल याटल जियात नुनी सुनाना बालको गोछ टेकि दस ग्वालगिली यही दस अनि ओली चाहिँ झिस लाटे या झिटा कमाया हिसाब म कि ठौ ठासे बालकी हिसाब अरिया दस जुरे विचार गरि ठो नगरपालिका 7 लाख चन्द्र वो 7,72,000 उयो हिसाब हो ओले उगेन गाइठेम त नगुल्टो गौ बजेट मोड गठन हो गौ मोड का ठोके बजेट मोड सा छिटो अचै टोला टेटा ठो फ्ल्याट मोड बोले ठुकेन टे मारे दिस ते आइको छ गए झन्जी 700 चन्द्र दुवको छ गए ओ 92 वटा गटे आइरु होला ओ 92 गटे आठो बल्ल बल्ल जासिराको पटानो पर्छ अठी दिया इलेमेट अठी कन्टेन रंग न बालगेन आइको तो जासिराको लास्ट थिनिन गाठो नगरपालिका छु 10 ला जा भाग्य दनि ते टजना त इन्डो मालगे दानि छुए मोर्स या न ठाकु नि ओ बगडा जायर ठाकु दाजगी ने जा न याना ढिम्न टेटे ठाकु अर्जुले आज नगरपालिका को पलिया हाक्न छुराई के बाल फस बालगाउनी रि दिमुठे अठे डेग छगला मटटेगु ज्यान जुगुदु मटटेगु ज्याया त गुलिसिन कुखेनेगु यासान मटटगु कारण डेग बहनी तस्क आकर्षक खने दुगुने आपाल स्थानीय व पर्यटक टेट आकर्षण न यानाचुगुदु आ मोटर टेपट्टि विषयले मोटला गुली ओला पक्ष विपक्ष डाउल दयाच नि जुल गुलसिया मोटर टेम जो टेपट्टि न दोजल चेन किना ना देगा थार खण्डेक मारे बिन दु गुलसिया देगा थे चाहिँ झलर जो दया चाहिँ मेरो थारो सेबले देगा आकार ठ्याक्क भएको टला रास बाला रेपरि खला ढोया जुल मला तर आया चाहिँ मनोट वो मोटर दसै नहा चाहिँ बनी चाहिँ 10 साढे 10 तक चाहिँ मनोट चाहिँ चा चाहिँ यो चाहिँ भका मोटैना जसै आ ठन ठ्याक्क बनिया गनवन गने आ झनो असि गर्मी टाइम अबले झन आयो मनो चाहे चाहिँ यो भका मोटाइना सुबिना जल छरास हाइटर ल जसै बाघ भएर बे मनोट ओली मरो ठन मन हरेक मनोट या चाहिँ ठन जग्गा थानी जसै लोकेसन ठक्क सेबले उखिन खन्न ठुकिन खन्न ठ्याक डले ढक्को खन्न कारणैना पिनी वे मनोट ठन जग्गा चाहिँ भएका सिद्ध अझ बाघ भएर ढका वे मनोट ठन भएका
अल ठन चाहिँ नि बाबर गना दास अल ठन लाची मनो ठन बर पाक्ते त चना चाहिँ ठन मख अन क्वे कर का चाहिँ ठन उन अल उमाया सन ठन सँग ठाउन माल गराउने बेला अन ठायक छले ओख तस्क न्यापि सो ज्या चन त्यही ओ चाहिँ फिल चाहिँ उकी बहनी लिबाक तकन थनिया मनोरम दृश्य स्वेत मनुट मो मोबया चंगु ढापो थनिया स्थानीय पिनि गुटु किपुया प्रसिद्ध देग उमा महेश्वरिया बचाक गोठो रिपोर्ट लिपा किप्ली जुयाचंगु ठीठी गतिविधि कन दुसुए वंगो मंगलबार चैत्र 10 गते किपू नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन व उपप्रमुख सरस्वती खड्का लिसे वडा नम्बर 1, 2 व 3 या वडा अध्यक्ष हर्ष महर्जन, रमेश मान महर्जन व राजेन्द्र महर्जन खाडा पोख्याका सिनटीका शुभ यात्राया फिन्टुसे बिदाई बियादी उख ज्येष्ठ नागरिक पिण्ड देश दर्शन या नीति सोनु व निचाया नीति ठीठी ठासे चाहेका हगुख किपू नगरपालिका वडा नम्बर 3 या सामाजिक सुरक्षा भत्ता कया चौपी ज्येष्ठ नागरिक तित देश दर्शन ज्याजो कठ धार्मिक ठ्यालिसे ठीठी ठ्याया कला संस्कृति या अवलोकन याकेको नीति चाङ्गो नारायण डोल्खा भिन्ड्यो टाटो पानी पलाञ्चोक बहुबटी नमो बुद्ध आदि ठासे यात्रा नीति यङको ख थजागु ज्याजल ज्येष्ठ नागरिक पि अतिक लेटागु खनिदु किपू नगरपालिका 1 नम्बर वडा सुवा कुकिङ या तालिम ह्यागुडु वंगु चैत्र 5 गते ढिलो बुचा जोंगु भेछे 1 नम्बर वडाया नाय हर्ष महर्जन तालिम या उलेज्या याना ह्याकुकु ठुगु तालिम जिन्यानो या जुइगु जानकारी बिउगु कोभिड या हुने पर्यटक त वेगु हो जुसा आ बुलु पर्यटक त वेगु सुरु जुगु परिवेशे किफली पर्यटक टेगु लागि होमस्टे या आवश्यक डुगु व उकिया लागि सुवाया महत्व अफो डुगु ज्याजोले जानकारी बिउगु ख नेवा नसा नेगुया लागि आहेन किपू छगु गन्तव्य ज्याजोंगु डु सुवा तालिम सुरेश महर्जन बियादिगु ख 1 नम्बर वडाया दुज सुनिता महर्जन लस्कुस याना दिगु ज्याजोले 2 नम्बर वडाया नाय रमेश मान डंगोल 3 नम्बर वडाया नाय राजेन्द्र महर्जन न थथगु नुगख तयादिगु ख ठुगु ज्याजो सोया छि किपू या त बालक म्हासिका दिलजुई थैगो फलसका से किपू म्हासिका ज्याजो ठौ या त ठुलिए मेगु बाछि लिपा शुक्रबार बनेसिया च्याताइले किपू म्हासिका ज्याजोले छित नाप्ल्यागु बचन लिसे ठुगु ज्याजोला बायावनेगु उजम फनाचना सुबा